what you say enti oba ye no NDC hole no a betu ye no so mu sili sa hole na ye kada ho enti sa ka na da ho no no ansa na NPP fo betu mo ko mo siesi so etua sa ka na wie no mo so tama so mo si NPP ba wi asa ye dene mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrew na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news ebusuafo Malinda a odinagoro e wo TikTok or the ensem bia betudwa na ebusuafo ensem a Malinda e kano it takes obia odwin deep it takes obia Ghana ho dadwen e dana komaso a onfa NDC anase NPP ho obia odwen Ghana ho ansa na wate Malinda ensem a ode abetudwa no ase de bia meka mese woye Ghana ni na ote amanone na se oba holidays wo Ghana na wo back na wa appreciate his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo a wanyo befo a de bekeswa unless se wo ba Ghana e bia wo hyedam nko a ba se wo ye obi a wotutu kwan wo ba Ghana wo chin kakra wo behu se ampa his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo abon ho modin ye papa na edensem na Malinda ede atudwa ansa na mede ensem a Malinda aka ebebro no mesusu se abro Malinda eba Ghana no obehu niama pa his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo aye but on pese obeko straight to the point because on my Ghana na ye free me no se president biba na se oya de pa na wokobo na ba so a on beka se oye politics nti brebram ba amane emba on pa de adape 20 no e na ensem no okan kasakoa no eyebe e na Malinda e Ghana ni bia na se wutie ensem a Malinda aka ne so na wo ye Ghana ni a odwen Ghana ho a gidi se 2024 coming elections one kasa wo be take good decision Malinda e kire se oba Ghana ohun se Ghana fo bebre na e complain se economy ni mu ayedin na Ghana fo no sometimes yensema ya kan se NDC party no eba abemu a sika eba Ghana bia ne botom eyede neno na Malinda e kire se ampa NDC fo mo ba obia ne botom eyede na se NDC fo ebetu sika no gum na so mo kwa na se NPP fo nso ba eye hole na NDC fo betu yi no mutie ne ye o ese se NPP fo e kata sa ho ne so Malinda wa kan sempa na NDC fo no kra Ghana fo se omo ba omo botom eyede no his excellency omanpenda da mahama na no kan o se onye magician no de sika egu Ghana ni bia ne botom inti se sika no mbono mutubuma aya efa he now omanpenda da mahama ne penso no ana mo kasa economy ni ye no kra na economy ni ye omanpenda da mahama ne penso na economy na ye worse eba no borrowing inflation ena ho keka ho omanpenda da mahama kra de NDC fo nyesa ya mo kasa because on side one your eye ko kra omanpenda da mahama so be share covid anka am telling you say by this time if fiatras nigga no kan say bi osika kan zenka ye debi omanpenda da mahama NDC fo no mo so a nti Malinda e kire say NDC fo ebetutu amna ese se NPP fo bom mesisi no nti ne kasa o kan na se NDC fo bom be chesika no gum na Ghana fo nya dia NPP ba omo so no omo be chesika ne mana wundi omo de buy infrastructures omo de be develop your mind no se ne be ya Ghana ni ba ho beto NDC fo no omo ba mo se mo botom ye de na omo betu sika no gum na se mudia e kwan ben e na wo be fa so na wonya accident o woka obi gwa akura drone ben e na de be deliver blood abro no mo de save you ukonya kwanhia wo ba bia ambulance ben na wo be frɛ e na be fa wo ya bofra na wonimade na wo ko school na wo failed and science a school ben na wo be call and STEM school na do abesisi no obi wo ho no mo de o science na me pɛ
agriculture mempe, social studies mempe general art, me pensani juma, and now do a basic school and TVET. Factories is a mini akwan messy. In the history of this country, no president away ya kwan sing nanado. No kwa de akwan sem kwa de phantom chain. Malenda kan sem papa inti Ghana for mama yenja economy ni mu ayedin economy ni mu ayedin eso ye nidi Christmas mi sim kwa kotomi wo makola me fa ka cost painters ansa na me really bit because nya sem keto won kran man so bon straight and ebu dindin line store wo nyina achi unya kwampu ni wato so Ghana yes scale ni ha and in the 24th na the 26th na they no kona kwa clubs and young musicians you almost share programs aba there be aye masika na ni Ghana no mo pa say ye adwuma nya me be hira so na aye kese ba bia ne ha NDC fu na mo ka say o man penda da mahama be fa dollar rate no say one cedi ahia and o mo de call o man penda da mahama de call say 3 cedis and 2 paisa o man penda da mahama do so president and ka dollar no ka 3 cedis. And this for muja propaganda no ye ready e mamu ye ni ambre 2024 ni ma pa his excellency aye no uma na ye nto a eye NPP for so no mu break 8 no na omuntimi ento na ma pa his excellency aye no so nye se bia metia NDC for 8 years na ados ti se de ma Linda aka no NDC for oba mo betutu amana NPP for ba mo no mo achi no mana yentin se mama Linda e de atudwa pembe se me ni yedi nkomo kakra me mienu as a Ghanaian yedi nkomo kakra enya politics na me be beti ye bie ye ho ani ni ame adwene mo da ho ne me bi ho NPP ni NDC obia se NDC ba power eni emamu ye mre sika ba Ghana eni emamu ye mre Mosi NPP ba ye no Ghana ye dene sika sama ye tawe beboa nyina ye NPP ye NDC ye na ma men kire mwade bi e wa NDC e wotema e wodo e wa badaye wa yem hwehwe enti NDC ba power esan se Ghana kuro no kom wo mu ne edi tofe ne kire ne dada ye ni nti no na de bia ne ma ya de edi wia ne esa hwe nipa nanim nti de bia ma wa anya obi aye stronger obeboka uton bibia abeboka eti na mafo se NDC ba ne wia se ayemre NDC na wo ho aso NDC na wo ho aso NDC ro ba sika okromo enokre NDC ba sika wo krom kire se NDC ba na humobro nti wo beto amena o amena no betu ye no ese humobro woni mu nti otu amena no wankata so disika na mamadi ne tamaso matwo ganse mo so wonko NPP so aba oba ye no amena no ye tuo no aye holu to mo isili sa amena na Ghana bebu ahwem to no so ba ye no amena na NDC betu ye no ono so mo so amaji so mo bekata anwea ne so amena no bekata so nye sa Ghana bebu agu eti ansa no mo so bekata anwea ne so betu ebe kata ho ni so awie no na omo tamaso no ma me ye hwe and nothing yes NPP by we are say NPP by we are say say NDC for ba ye no ehoma bronti no ehoma bro enti no wato ni nsema mo bia so ohia ni esikafo nyina ye nyepe munim sa ma Evansan NDC wo ho no obie no na ose ne ho kire no na mo ho kire mo but mo si NPP ba ya ho kire de e wo mo so e no kore because NDC ba ye no ye Ghana ye bibia nso ye ni na de bia esa de ese ye musra de na koma dukure no ohia dukure ye nti no de bia NDC fo de ba ye no mu ni ma na kom to am se ne munyi koto aduane ne sika om de kwa ya de kora na am se ne munyi koto aduane ne sika om de kwa ye foundation kora se ne munyi koto aduane ne sika om de kwa ye school kora se ne munyi koto aduane ne enti NDC fo to foundation to amena to foundation na sika no na asa ansa no besa akoba akwa bie mu no na ne time aso na wo kwesi NDC ba ma ye hwe NDC aba ne ma sope agya ne ho ekwam
Ekomo ye from kom na ma NDC ye niema sope eja ho. Eti ansana obehye mu amasala nyina ekomo demo obeti nuane egu mu chance mu no na ne 4 years 8 years na aso. Na ye kuro ye saka se NDC ameye hwe amayen. NPP so ba asum se NPP amewi ase ayedene. NPP ba sika sama yedene. Ana NDC penso pani bi enti NPP ba enso ya sabe edini. NPP ba no ayi na dwe se wono Ghana for mo yam komna aduane bi enu asabia be fele ne up. Enti om de sika ne be ye bibia si ho. Ebe pe kuro ne fapem. Na ye nchirima na beto aye kama. What you say? Enti oba ye no NDC hole no ahun betu ye no omso mu sili sa hole na ye kada ho. Enti sa aka na eda ho no mo no ansa na MPP fo betu mo kom mo siesi so etua sa aka na wie no mo so tama so mo si MPP ba wi asa ye dene na so eka na NDC be pegu ho no mo no wode mo hu mo bro e be pegu ho no mo no eka na NDC be bogu ho no mo no mo amuji sika ni di ye de ye mo abrabo mo niema no eno na MPP ba ye no eka na be bu ogu ne so eti ono so osi sa akwan no obesi sa akwan ne be wie na ne tama so no so amaye ena MPP ba ye komo de yen and I be bicycle and I call NDC person. NDC person. What you say yan say yeah. A baby no baby transfer for folly a promise that. Say yan say yeah. A baby no better na kro Ghana so after failing the promise that. Because any come ni here e wo Ghana no nya easy. And I come ni here ni so Ghana so bi ade be mo obi en so na ni ewu. Bibi ade be me obi en so o de man onim say was so ya foforo o de foforo ba so ata se NDC ba no de se mo bro no no benya no de fele mo ano e de fele mo yafunu a mo se oba NDC ba ye no amaye hwe NDC ba na agro na ni so NDC ba ye na and so say NDC ba ye no na sika wo ho pa NDC o mo ka so NDC ba sika o mo na de bia no mo kotre o mo na ste bia o mo de chance e ko di like ko sere aduane Tisikani edi bepe Ghana fapem no na NDC de homo bro no dia ama omo no madi ni asa bebo NDC so bo yes NDC ba ma ehwe NDC ba na niam ma ofododo NDC ba na agro na ni so dodo nti MPP nsomra MPP ba ye no ozi MPP trimodin MPP trimba ye din che se kanegu wona so e kanegu o mu tua na sunti agro no mo ni so MP fo na no omo ye MPP fo mo mra sebedwafo mo kwa omo ho anta wo mo MPP breye o omo akura na MPP breye omo ye MPP fo mo ho kire wo mo fi se e ka negu wo ne niema negu wo na e saye ne doso no obi akoyi school ya ba se school we NDC na chance yo ne wanwie hospital NDC na chance yo ne wanwie o ka mo ma ne wie ya ho na ma ne nwie minu mienu ene wo se ebo an ma ne wie ebo an ma ne wie ya na ya mo na me na nwie